Ema Oyakwaba Eba GC News, hot news all time, latest and hot news. Anyway, Bremo. Aye prophet Usu Bepa what is some of the what say or ma what baby I'm a shame come and make us say aye, but will be a baby and I say but will be a baby. Now what is some of you? Now say the boy aye and sitting message so we can subscribe to the channel now message say over subscribe. We are be say over click it subscribe button, you know. Now what belly notification, you know. We are sa video for be upload, you know. So what's back happy. I thought we are now like video give us a thumbs up. Now feel but share my awful first so now. When you be here now who you are. I feel you mbura and singing. A year prophet Usu Bempa. Or they and some to ya watch say or you be a triple or no na or casay about never lusu na about nil every near and they didn't quite influence him or say or casa. Na also say blog a CB no more funny audio CB no what track. Just all my Dr. Audio no what can see. Na no na wodi ho ya yi pa what say on can be afaye ba onya ho na wo de kokobɔ sem atuga yesem re no yebura ye tie prophet Usu Bepa ne nsem a wodi atuga afaye the audio e twegu amanfo a what say won ka asase no yitie ne nsem na wodi atuga yitie nsem. Apostle Dr. Isaac Usu Bempa yes of Penny Emma Glorious Word Empower Ministries International onyamni pa me moache. Yes, Joe, netizen. Boko na woso Na mi adumu misumanga pa. Ami. Papa maba wo nchen anopa yi a. Be wo video bi. Nipa bi di sa video no nam say yese wo se yewura ba omia ontimi ni president. Minim sa video no wani abobi so ana sa voice ni ade na e ko round no on social media wani abobi so. Eu me dá se não no pre mania bobiso na in fact ya brantie bi ya freno Rashak say ono so ya blogger ono na oposo sa problem no minim di nti oyes ha oye no to say cut and paste as a doctored video asoma minkan ye no ena odi aba beto public semaka because background udi madanse obi edi madanse say nyina baby am prophesy enchire political party a obedi nkugu eni de obedi nkunim na za Rashak no aye GH page A4 no me ma obi frɛ no emo de me to line so Emma mi busante di into no yes ade no wantimi aka sem papa bi ankyerɛ me o kate line no ye friend one for phone no na okay a wo ye me interview kra wo sade no Emma me ka say sofo opambo me ba chief or no so the phone so ena me mani bi hu say sa doctor video no wo me phone so a all share enti me ba sofo no friend ka kyerɛ sade nso yes a because a pancreas, which means men can be as but also went to me a good answer there. But I'm watching a Musa Sofo or Pambo about the Casa from so no Nimo Shay. And to no more be an initiative or no, and a mau be as or Casso Nimo Shia, men challenge no. Beginning sounds a young phone so and another video no at that, but not a Sofo chief. Yes, of Pambo and Bass of the chief. Or no phone, no na video that and all share. That's our GH page now, or also sad problem. No, your friend on a Nakasa or Cate Lion, your friend of the Cine, Yano. Now, meaning the NTR or share that plan a yes, at the end of year, you know. Because as Uncle Pobet still say, also been Papa the Shank come say, let Papa me to your president. Miss Mina baby and Casa Semino. Been quite radio so uncle baby and Casa Semino. And you know, still, my who says, doctored video no, and I cut and paste video no, and then I'm social media no so. I'm on Cophobia program. And now, say me who say, a friend blog your fellow Kofi countryman, meaning baby or war. You also shows idea. But me present me casa or casa to so. So bibi obehu sa video no omontu
ɛnyɛ no korɛ ɛyɛ cut and paste ɛyɛ saa akoa no a yɛfɛ no Rashid sɛ Rashido sɛ Rashat no ɔna ɛyɛ saa adeɛ no menim nipa korɔ bɔɔ me paa ma ɔyɛ saa adeɛ no menyina baabiaa prophesy sɛ yɛ papa ba ɔmo yɛntumi yɛ president da men prophesy saa da nti obi a ɔbɛte saa asɛm bi a ɔmo ntum yɛ papa ba ɔmo ya sɛbi wɔyɛ vice president me bɔ mpaeɛ ma no paa me de mpaebɔ taa n'akyi ɛna saa election a ɛɛbɛ yi ba anyambia apart from say papa apart from say yewura baomia eba wasɔre nansan mu bi no wasa to anamo bi say obefie ana ba bi saa oh ye papa baomia bi in fact akukra wonya ma sɔre no wɔyɛ sɛbi me papa ɛsan madamfo wɔyɛ mi bibia minim no akyɛ ɛnyɛ nei nti mankrofon nyine sɛ bi a abato ta medru ene bi a me papa no ene me aye fine ene me fine tama na me adum ye man pen na adum ni election no akyekra tata mi nyina na me kɔ nkyɛn tese opema se me smeta na sempa intimidate no kure ni me de mpapo ta na chi because we vice president Emma Ghana ɛno na nkyɛn no so no oba ma sɔre me bompa ma no me guso so bompa ma no because minim so owa hompraseɛ minim so eni papa minim so owa koma papa ɛna minim sɛ owo ni swadi hunu mo man Ghana me sɛ me hunu bibi sa be dem papa beta waki because obi odo man Ghana bia no oni pa bi owa dwen papa mo man ni bia o bompa so bompa ma no na me no sabi mpradua sa me ma bonten me hye nkom sɛ NDC be wini ana sɛ MPP be wini ai papa ba umia de oye me personal friend ama fa ne sɛ me papa me de mpabo tranachi ɛna me nim so yi papa ɛna me nim sɛ sabi mpradua sa o oyo bia na ho braseɛ ɛne sɛ de ɔtie no ɛne sɛ de n'ani da fam no wodi bibi hyɛ ne nsa obetuma sɛ so yie ntimi de no kure ni me de mpabo tranachi because abatu afi mu no omo tutu kwan pa je me de me ni intercessors ye bompa e ma no every day se baby o be ko bi awrade fa no komfa no mara sumdiem san se me de on na minim no o ye madamfo me papa so no enti obi bia onim so pozu bempa a obe mi bia ni se ye vice president e yo bia me pema sempa ono so pema sempa enti papa so busa se me ni hia e no kure hia de me ni hia pa me mfansie na me ni hia wo kwampa pa so me ni hia na ye Ghana nkoso ntra de me de mpapo tanachi no kwasempa ne se empa de me bɔ ma ne saa akusi se ne ya me pese me hu sɛ wo na brabo mu na si na ede na pese uhu a obɛbɔ mpa ye saa ama no wo fasuma wo busa ni yie I believe sasa so obi a wani swadi hu bra kwa me wo wani swadi hu ya papa despite na o wani swadi hu na ni swadi hu no me jitu sɛ efa kase na abem na minim sɛ de aka ne bebem enti osofo bi o ya papa despite asem bi e bompa ya mama obobompa e sɛ rade me papa despite na ni swadi hu no mmerem me say me bompa ma wo pa bra kwa me mpa bo ni nyina ne sɛ na me mu ani swadi hu no mmerem wani swadi hu no de amen e yo ne nyankopɔn ntem elewo amen ba me makoye obi a me promise ma me mpa bo tawo ti da bia no me bompa asa na meka e bia vice president ni swadi hu so be Ghana president etimi de me bompa ya ma no sɛ rade ma no ni swadi hu no mmerem ba me bompa ya ma obi nkyɛ sɛ me hye nkom tax machine ne be wi ana sɛ ne be wi ba so far as so ya madamfo na sɛbe oba me nkyɛn me so me kɔ ne nkyɛn ne de sɛbe obi no de ne nsa bokum ba kyerɛ ɔno no kuro mu kwan enti no kura sempa ne sɛ even time krampa bi si ya na me di ya ɔno nko a de no yo bi ya me ya de mi fin fan kon so fan sɛ minim so ɔdɔ me ɛno enti no na gya bibi ama na ka me ni MPP ni problem ya papa na akufo ado me ni problem me de mpa bota na chi na nsɛn ne de kan bibi fa no ho sɛ me pɛ sɛ ɔgya di papa wa konya no so sɛ me ofi akonya no so a Ghana fo nyina be wuni ne ma papa wayɛ ampa wayɛ nnwuma bebree so ɛwɔ man yi mu ankofo bebree bi o yɛmfa ma TV so ntiamanfo ohuni ba bibi a enkoyie ne de me osu bɛba meka
but modern man wa boss so no also meka because free education on the by na boa why nyama bebe ba boa o men pa meka but se bibia nko yesu a meka ye me hu papa meka no ye me hu boni a enya eno so meka eno nchese bi a me wo otan bi e de mu bi anase me de bufu bi na ekata Ghana ye nyina ye dia enyi ni papa ko pedia e de papa busa me se ni so ade hunu ben na me pese bama I believe say me say me wo me so ade hunu me bomb pese ade manimre enti your voice me de me bomb pa ma no every day me nyam pa bo a me bomb ma no da me bomb ma sa nti o ma o mu e de sa video no ni nam e de sa so post be mpampo vice president ultimate president that meaning no more cut and paste and as Rashak na say Rashid no ye na kasa or cartel line no if you ya na but and I'm saying me person kasa be into my man say me fi no papa na me radio we you e bi so a wo me share nkom emfa abato aye atru hu no e na ma bi kwan ma wo mo eye sa na say kwa the app ni bi aba no wo wa your program say bia kam ni udi nkomo yi wo mutimi fa na app no e kasa odipa bi afa meme voice no no ono wo de kasa nti wo picture no anya mea ebi kura wo ba na gina ho na eso da ye me na asema me ka no e ka wo ka ne dito eje na de app no de aba papa na obi bebusa se ani ebra na be hye nkom ye hu because am say o mo twa wo na wo mfa ma nti no en wo mo force wa shama wo papa uni ade aye me nwa na say the way a sa Rashak no the Rashidu someone wine the way see ade no obi obehu bia begine say e yo su be pa na e kata no they say me kin ho be si ne mentimi hu ade otimi di ya sa ade no a it look like osu be pa na e kasa pepe papa app wo me to a me kasa aso me kan that day kra na kufa do ho asem na me ka man ka vice president kra ho asem eso akwetimi kekesi ani ema okka te say okka te say so tie tape na asa me say me swear say me ma vice president anya president da akwetimi ma sa de we nyina timi ba mu bismi nyina ba bia nka sa me nyina ma so dem kra nka say me swear say vice president oni nya president da me nka bi radio station bia so da me nka bi TV bia so da me nim machine kropan sa Rashid no otimi di ya sa de no ye no sa se DH page o so hwan no sa brantie no na me nim kwa chief so far so nya sa video no woni phone so a no so share ne so pani so for pambo pose onim video no ho hwe enti be dwuro ho a me hu ni pabone fo a o mu ya sa de no papa se me osu bempa se meka de obetin kunu mu abato no ma me nsuro because ye mekunu meku ana de meka ne besi ba my imagine say me nkasa sa bi uzana say crowd mentan kasa wo radio so any TV so nya na my advice myself say me nya sa de ni bi enti me feel say so person hunu ni a obedi nkunim awo 2024 abato no mu a bra me nche kokoam because my sofo no mama bebre hu internet bebre hu bra kwa me nche wo be pia me kan kire wo na wo te ho a we dey say wo modi a wo modi a do be win election no ya dia a sunsume da ho onza enti me hu se nkofo bi hye nkom kire we no be ni na ma yidin na me hwe ben ka se me nko na me hu ade o Ghana hawo but bra kwa me wo be fi a metimi aka kira mo atwa to ho e be si wo be twiru ha so na be ye bibi antimi sesa no ba se me ba bontia be ka te se brebi atwa mu die na me se me nya sa de ni bi na baba sa won kampa ebi abetinya me clue no se ebi anipa no what say te say ti say de Yankobo ka se obi nko hira wo se kwa wo be hu we ni mane nsori free ni nuanum fa ngugu na TV na hira no se mesi wi Israel so hene na dwane bi epru na dwane nyina ho bra kwa me de tene se menim se wadwuma na ho ye obenya na nka me de sase mu ya tuda we but when ni dim ni bu pa me respect papa I believe say wa wuni papa me so me de ni dim ma pa so me respect ka sapie ni pa o KFM me inform
ni agro kra e da se papa na me papa despite me pena sempa enti ni nyuma ene ni radio stations ye wukuma sin bibia no o mo frema my busy said there kra me pese sabe mitimi eka bibi ana mitimi accept mu invitation everything anytime be ya papa despite the Hello FM for Fremia Mekasa Meet FM Peace FM OK FM bibia connected to ya papa despite ko ade Owusu Bempa me promise ya papa Father Dixon opema sempa bibia fa mo hodie se di tibia no me voice niama out se me ka bibi afa election we hu a amomo ho enanka me kasa asem ana se me fa ne se minua ene ne papa honorable Ohene Kennedy a Japan ono so ni radio so anka ho mienu enanka me voices had the way out but papa Jimmy D se me ba bontia be kire se MPP ana NDC this time pa de me nyesa but no kwasem ni se be bia me de me support e be kono e hwana nkunim je ni bi fraba entino wakasa bebuo mu no obamia ende be men kana kasa bebuo memu akunu complain sa ha na befa but obia obami bia obehunu se me de me na si ba bia me na si no unu se kwa na de ne befa enti papa ubusa me enano pe ya sa video na na ma bonchen a show se me tia kunyam na me kasa na me soe say vice president ultimate president ni nyina no omupua a fake video okay enya me Owusu Bempa na mkasa minim voice na omo de share ho na akwese me na me kasa na omo san fa so say me to ma share glasses me kasa but asem na e pie free mobile ya me voice enya me a ma fo nyina me dance ni say me nyina sorry ntina sorry enyina ba bia nka say ya papa ba omia nya dia obeye president of Ghana hada me nka sa da enti sa video no mu show no enkofo bi na omo aye cut and paste ana say minim say omo doctor de no omo de yesa minim say de sa Rashak no ana Rashid no otimi de yesa de na oyeye no enti ene papa me kasa for the last time me kasa mfa ho bi obi obo say video ni bia no omo ntunu enye Owusu Bempa ense me prima nu maba me nka da because me hu say the vice president obelu su election no me hu enti obi a obeka say sa na suppose Bempa ka bia nya no kre enti papa me so me da waso ama me kwan na metima yi ma no e wo sa se bi the last time you're waiting for winning and some of your Reverend Owusu Bempa ni sama wodi atubia wo chese odu a etwegu a wo chese ba omi obelu su no enya no kre ono onyina ba bia nka sa se no na no de ehusem atubia e ka say this news so and our head on so when you subscribe ya let's just say over subscribe no like it na wa say video no ama official so enya bi na wa hwe so beti a chere wa den afa eye so we na ho e wo comment box ni mo beti ni kabio in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.